Jotono no lamsogo friends on ni bagai job notification je Tripura go cholegoi tongmani omo haini notification jotoni toboi phaijak inke tei private job notification rogo paithak video koni rok nugui manai tini ni update o belai kheni important tongo inke ni roni friends ono chema share khali je job nai tugui tongnai roni bagai inke tini belai kheni important Sofed ni bukhak tei je job apply khainai rok ni both post apply khainai rok ni interview ungnai bohai roni notification rogo tini ni update o notification on nyong nugui manai Gete kabangma omo hai post rogo tabo private school rogo tei contractual basis rogo kabangma omo hai notification rogo no jengnagi nelene je cholegoi je current event je job ni cholegoi tongmani omo hai notification rog no tini je notification tongmani no kaisa video go no jengnagi nelaisinai getabo poilao sakang nailegranai Government of Tripura ni tei je Youth Affairs and Sport ni bakhak tei ke notification sofaimani omno jengnagi nelegranai bahai ke apply khainai tei bus qualification nangnai om haroni notification jengbono full ke nailainai tei afane short ke nagi thanglainai video long ngya jate om hai ngya video long ngya na tei ke je nangmani important rok no nagi nailainai group C post omongkha post ni bumongkha junior physical instructor group C Omno apply khaigani bagi class 10 pass angke no apply khai manai tei certificate tonga nangnai sport ni go salary angkha level 7 tongnai 21400 ni siming salary start khlaiye 67000 per month salary angnai amongkha permanent job total vacancy 301 ST roni bagai 18 jona vacancy tongnai first starting go 16500 rupees Apana 7 level 7 o tongmani bagai 21400 rupees ke per month salary rojanai omno apply khaigani bagai offline apply ma khainai 10 February 2024 25 ni siming start khlaijangmani 10 March 2025 ni 5:30 PM jora apply khlaigi manai offline office o thangai inke taboni ro apply khaigani bagai District Youth Affairs and Sport Office in the working days o jaga office o je 671 tongmani jaga ko thangai apply ma khlaigi nai ge office address o thangai ne nirok apply ma khainai te application form rong ke video description o nirok nugui manai tabo boni head office inke 671 Agartala oroni office boni headquarter inke nirok apply khaigani bagai jani district o thangai bu apply khlaigi manai Bobo jaga thaini apply khlagi manai singke joto jaga ni apply khai manai je 8 ta district tongmani West Tripura district ni inke bo jaga apply ma khaini inke West Tripura West District Youth Affairs and Sport Office o Padargat ni go apply thangi khai manai Sipahijala district ni go inke Sipahijala district YAS mane Youth Affairs and Sport ni o office Pisramganj or jaga ko thangi ma khlainai Gumati district ni inka Gumati District YAS Office Udaipur oro jaga ko thangi ma khlainai South Tripura District ni inka South Tripura District YAS gete saga YAS ni full form ke Youth Affairs and Sport Office oro jaga ko thangi ma khlainai Belonia ko thangi ingete Khwai District ni inka Khwai District on thangi ma khlainai Dolai District ni inke Dolai District on thang ma khlainai Ambassa Onokoti district ninke Onokoti district YAS office Kailasahar thangi ma khlainai North Tripura district ninke North Tripura YAS office Dharmanagor thangi ma khlainai The details of eligibility qualification term and condition necessary documents application format syllabus etc are available in the official website inke tabo application form rong ke website on rojak tei syllabus rogu or jaga ne notification kaisa jaga ne thung tongo geni rok nagi nelidi Junior Affairs Junior Physical Instructor Group C ni go tewasa notification omo hai ni ke pari chemo na yage ten nangmai na nailene method of recruitment ke 100% direct recruitment among ka direct tlangjang mani ke selection process ke competitive exam nai exam mark ronai 100 mark ni te physical fitness tongani nanai hage qualify khlaijak nai written test examination 85 mark ni exam maronai duration ke time 2 hours maronai kete interview hai ke baiba 15 mark ni total miligai 100 ni physical fitness test and includes add annexure 1 and
2 or jaga go tongo physical fitness ni bagin or jaga bo hain samani inke age limit ka direct recruitment 18 years ni sing 40 years jora 7 age count khlaijak nai 7 February 2025 ni siming age count khlaijak nai 40 years jora inke tei relaxation bo tongnai 5 years SC/ST PH candidate doni bagai je government role tongma haike educational qualification ke madhyamik pass jekono madhyamik board ni pass khlaijak ngai tongnai rok apply khlaigi manai second tongo participation as a player sport person in games sport at national level competition organized by organized federation jekono tabo nirok player ngai tongha sport ni go je tongai tongnai rok game ni go je thungai national level lo go tongai tongnai rok ke apply khlaigi manai eligible nai post no apply khaigani bagai inke te price rok majak ngai tongha ke to belake chanai inke certificate to je ke pane tongani nangnai certificate of state meet je state dogo thungai amo hai certificate majak ngai no inke belake chanai te national level logo thungjak rokbo belake chanai am hai ke apply khaigani bagai inke certificate to je ke bo tongani nangnai no post no apply khaigani bagai inke tabo syllabus no sangnai ha inke written test ni bagai MCQ ke exam nai English te Bengali by exam nai MCQ type e gini rok je kono language by choose khaige exam rokani manai Bengali te English by inge subject ko tongo games and sport subject ni boni syllabus angka general rule and regulation of sport and games and sport omani syllabus tongnai inke te sport injury diet inke circuit training weight training yoga etc speed endurance flexibility ability coordination strength omangkha syllabus ni topic total 60 ni tongnai or full mark inke te general GK ni general knowledge and current affairs omahani inke boni topic rongke abbreviation terminology general question and base of on sport and Tripura omahironi question rok je topic ni phainai 25 mark ni interview ni gongke including mark distribution of sport equipment je nirok je thungmani omahironi no question rok khlaijangnai 15 mark ni total duration ke exam 2 hours ni ngai nge sing bahai na sing nai legai tabo application form ni omongkha khoroksa vacancy ni no 5 jona vacancy 5 jona select khlaijagai interview ni go ringjanai am haike bahai no sing nai legai padi application format rok no nagi nai lefinai inke ni rona full notification ke sala hanke video belai long ngai tanai kaisa notification ni bagini oro to tabo notification kabang mane tonga haini bagai sing kisa shortcut na nai lesinai omongkha application format nirok apply khaigani bagai jotono saimaga omono apply khaigani bagai bagi fill up khaini ro inke sing bona sing nagi salailia video belai long ngai tanai inke tabok te next rok no sing nagi nai lefinai nirok application format no video description no nirok logoi mane application download khaige print out khaige thangai office thangai jani district thangai je sport and youth affairs thangai apply khlaigi mane parite next update no lefinai non te sa qualification ke madhyamik pass te sport certificate tong hang ke apply khlaigi mane offline thangai apply ke ma khlainai office thangai parite next update na lailai ni rono thangnai notification boroi rojak hapane tabuni rono timeline ni bagai saklai mane railway ni busuk tarik jora tong ke 22 February 2025 ni jora poni date dok solegoi tongo hani bagai ni rok je apply khaya korong ke apply khlai ke di class 10 pass angke ne apply khlaigi manai sudu normal class 10 pass angai tongnai rok apply khlaigi manai level angke 1 ni siming ni start khlaijak group D ni bagai total vacancy 32438 vacancy tongnai angke sing oma sing naiyagai tabo je important nangmani rokno bo nalifinai inge ni rok apply khaya khongke je interest tongnai rok jotono apply khlaigi mane class 10 pass angke ne boni last day 22 February 2025 jora apply khlaigi mane inge ni rokno sudu ang notification no je sekango roibejak hangke asuk salia ni rok sekangni video ko bon nugui makana je jang regol nagi tongnai rongke hai bagai asuk bono nailelia nge padite kaisa ke ni ronang sudu tabok timeline ni bagai simisi sai rogo busuk tarik jora
the qualification busuk haino simi sita boni rono saga haini bage जोंहा से बनो नाइले यागै अलकाना नोटिफिकेशन नाइले फिसने हाय के बिदु बेलाय लंगै थांनाय ओमका CISF नि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नोटिफिकेशन अमनो बिनि रनो ते वैसे थांनाय रय रजा इनकिनि रक जे रेगुलर नाइट तंनाय रंके तो नगुइन तंखाना अमने क्लोजिंग डेट इनके 4 मार्च 2025 जरा हरनि 12 हाय जरागो बनि डेट डक आसुक टाइम जरा ऑनलाइन ते अप्लाई खालागि माने लेवल इनका 3 माइदुमि पास अंगै तंनाय रकते ड्राइविंग लाइसेंस तंनाय रंके अप्लाई खालागि माने निरनि ड्राइविंग लाइसेंस जे गारिनि 4 चाकानि गारिनि ते 2 चाका गारिनि तंनाय रंके एलिजिबल नाय जे ड्राइविंग लाइसेंस तंनाय नर ड्राइवर एंड कांस्टेबल नि पोस्ट नि बागै बे सैलरी रोनो सोंनाय हांके 21700 नि सिमिं स्टार्ट खालायजानाय ते 69100 जरा सैलरी रक तंनाय निरक सुदु माइदुमि पास अंगै तंनाय रंनो अप्लाई खालागि माने बने फिजिकल टेस्ट रंके फिजिकल टेस्ट रक मारनाय जों बाहेराव गिसा नायि नायलाय निरनो नोटिफिकेशन थानाय सिरजा बासु सागानिले नांनाय हिमा खाखायो आपाने ताबो किसान जे कताल को नायफिनाय रंके साइमी आपा नंगै मा हानि बागै गिसा नायलिने एसटी रोनि बागै जे कांस्टेबल ड्राइवर निगो डाइरेक्ट पोस्ट नि तेलांजानाय टोटल वैकेंसी इनके 344 जना वैकेंसी तंनाय यूआर निगो एससी निगो इनके 126 एसटी निगो 63 जना वैकेंसी तंनाय टोटल इनके 845 कांस्टेबल ड्राइवर काम पाम ऑपरेटर निगो पोस्ट निगो इनके टोटल वैकेंसी 279 एसटी निगो संनाय हांके 20 जना वैकेंसी तंनाय टोटल वैकेंसी इनका 1124 वैकेंसी तंनाय इनके दाबो फिजिकल टेस्ट रक मारनाय PET टेस्ट दे PST टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट रक मा खलायनाय फिजिकल टेस्ट मा खलायनाय ते ननि डॉक्यूमेंटेशन नाय डॉक्यूमेंट चेक खलायजानाय ते ड्राइविंग रक टेस्ट खलायगि मा फननाय रिटन एग्जाम मारनाय ते डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन माने निरनि मेडिकल रकबो टेस्ट खलायजानाय एग्जाम का OMR शीट के हाय के बा CBT टेस्ट के रिटन एग्जाम मारनाय बेंगली बाय हाय हिंदी बाय हाय के बा इंग्लिश लैंग्वेज बाय एग्जाम मारनाय एज इनके 21 नि सिमिं 27 इयार जरा अप्लाई खालागि माने ते रिलैक्सेशन बो 5 इयार्स दंनाय educational qualification tis brono rong samani nirok na idin di the candidate should have passed matriculation or equivalent qualification from a recognized board ke je kono class 10 pass khlaijak ngai je kono board ni pass khlaijak ngai nairo apply khlagi manai educational certificate other than state board agaba central board je kono jagani je government of India जे कोनो बोर्ड निबो अप्लाई खालामो माने ते ड्राइविंग लाइसेंस होनाय दि द कैंडिडेट शुड हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इन द फ्लोइंग टाइप ऑफ व्हीकल हेवी मोटर्स व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल फर्स्ट नंबर ते बी नि कोंके लाइट मोटर व्हीकल मोटरसाइकल गियर विथ गियर मोटरसाइकल नि जे लाइसेंस तनाय रावबो एलिजिबल नाय अपोज नाय अप्लाई खागनि बागे इनके जों आसे बनो नायलेलिया फादे फिजिकल स्टैंडर्ड इनके एसटी रोनि बागै कसक नांनाय इनके नायदि हाइट निगो त्रिपुरा नो नाय हांके 160 सेंटीमीटर हाइट नि ते चेस्ट रोनिगो नाय हांके मिनिमम 78 सेंटीमीटर विथ a minimum expansion of 5 सेंटीमीटर 78 नि सिमिं 83 पुलिस हारोगै माकारोनाय 5 इनके निरनि पुलिस हारमनि परे माकारोनाय 5 इनके ताबो जोंहा सोनायलिया ते आलकानो नाले पिसनाय नोटिफिकेशन गोबां मान संमा बा हानि बागै भिडिअ बेलाय लंगै थानाय सिलेबास रनो निरक चेक खागि नाले दे भिडिअ डिस्क्रिप्शन निरक जतनो नुगै माने एप्लाई खायजानाय लिंक रबो भिडिअ डिस्क्रिप्शन निरक नुग जतनो नुगै माने निरक पाइथाक भिडिअ गो निरनि बागै बेलाय कि इम्पोर्टेन्ट दंगो हानि बागै निरक भिडिअ पाइथाक जरा नाले तंदि एके निरनि फ्रेन्ड्स नसे मासा शेयर खालि ते कताल कंगे सब्सक्राइब खागि तंलाय दे नोटिफिकेशन अमा हायके मागै तंगानि बागै अमा गाते कैसा नोटिफिकेशन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अमन निरना हाबर रजे खताब नोटिफिकेशन जों बनो नायनि लाने ननि माध्यमिक 12 पास संगै तंनाय रंगे अप्लाई खागि माने जतो नोटिफिकेशन अमन जतो नोटिफिकेशन जे आं रमानि फ्रेशर कैंडिडेट वाइसफोरनो khlaijak experience kori rok ni bagai notification tini ni update jotonu
post ni bumung rong kha junior operator grade 1 23,000 ni siming start beton 78,000 jara amongke state inge haryana inge sing je notice ni na lain inge west bengal ni no je nirok ni sajak mani tui ke nirok apply khai ge all jaga state o nirok job location rok posting rok khlai manai salary rok to sajanai ko kore 78,000 jara kitabo notice and region omahani joto state ni wise ke vacancy rok rojak ni rok check khagi nelidi jetabo junior operator grade 1 ni go post total basujana te qualification gina di matriculation chudo madhyamik pass te ITI khlaijak ngi tongnai rong ke apply khlai manai ITI ni je khlaini rok ni eligible nge electronic mechanic instrument mechanical chemical plant electrician mechanic fitter mechanic cam operator electronic communication system wireman mechanic industrial electronic information technology and ESM omoning ke nironi je trade ITI ni go tongnai rong ke eligible nai ngete kaisa tongo junior attendant grade 1 ni go higher secondary class 12 pass ngai nironi 40% mark ngai tongnai ro apply khlai manai te junior business assistant grade 3 ni gongke graduation je kono discipline je kono stream nagai graduation khlaijak 45% mark ngai tongnai rongke apply khlai manai omono post na apply khaigani bagi nironi computer ni knowledge ngka basic ni tongani nangnai MS Word Excel PowerPoint omohaironi knowledge tong hangke eligible ngai mane nironi knowledge tong hangke te bisanai bahaita eligible tongnai ni rok ni apply khaigani bagi omono apply khaigani bagi registration khlai pro nironi kaisa document tama nangnai bahaironi bagi photograph 4.5 cm ni siming 3.5 cm o height ni te width ni go asuk nangnai signature ni gongke blank paper ro mark lainai te left thumb impression mark lainai te handwriting declaration mark lainai declaration bahige sunai din ro I ni pore ni oni bumung sudi hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct true and valid I will present the supporting document as and when required om haike ni rok ma suinai handwriting declaration no ke ni rok blank paper om haike suigai photo capture nagai upload khlai eke accept khlai jangai exam city rok boro maro nai ngena di Guwahati je notice ni gongke Guwahati go thangi romanai Siljor go romanai om haike je exam center rok bo or jaga go thangi rogi manai inke oro Tripura ni tonugia Tripura ni rok hapana apply khani rongke oil and Indian oil no apply khani rongke Tripura go krei rok Tripura ni ronai rok bo apply khai mane hapana mane Guwahati rok go thangi apply khai mani pore exam maro nai inke tabo important date no chengnai hangke bono chengjang mani 3 February 2025 ni 10 ta ni siming chengjang mani last date inke 23 February 2025 ni horni 11:55 somoyo online te apply khaigani bagi off khlaijangnai close khlaijangnai te admit card nokharnai March haige ba April March so admit card nokharnai exam ke April March hairogo exam chengjang nai kete result rok rojak nai April haiko May go result shortlist phunukjang nai nironi bumung list rok nokhor nai apro ke phari jeng takbo next update no nale pisi nai gobangma notification tongmani bagi jeng ngomai ke short khana ri thanglai je important nangmani no te kaisa notification airport authority of India ni bukak tike notification kaisa sopai pimane omono apply khaigani bagai 4 February 2025 ni siming start khlaijak na ha engke apply khaigani bagai last date ingka 5 March 2025 jora apply khlagi manai exam cholenai zero website o saklagi rojanai post ni bumurong kha junior assistant official language level ingke 6 o tongnai junior assistant account junior assistant electronic
junior assistant fire service haironi ke post tongnai qualification rong ke naji busung nangnai po hairona busung nagi naleni jung qualification rok je nangmani non nagi thanglai salary rong ke 92000 jora salary tongnai enke je level enke jung first ni songnai hangke tabok junior assistant ni go je apply khaini rok enke 36000 ni siming 1,10,000 jora te level ke 6 jora tongnai ei chungke 30 year jora apply khlagi manai te relaxation bu tongnai 3 year 5 years haike tongnai je rolo tongma haike qualification ke je post wise ke rojak tongo junior assistant official language ni gongke master degree ngani nangnai te hindi haika ba english subject graduation khlaijang ke post na apply khlagi manai haike ba master degree nagai je hindi language ni tongnai rong to belake janai ingete kaisa post ni gongke junior assistant account ni gongke graduation preferable bcom no je bcom graduation khlaijang ngi tongnai rong ke prefer ojangnai senior assistant ongke diploma electronic haika telecommunication radio engineering haida post ni got hai qualification match ngi tongnai rong ke post na apply khlagi manai level ke 6 tongnai te 2 years ni experience tong hangke belake janai haike apply khlagi manai 4 number tongo junior assistant fire service ni gongke 10 pass te plus ngke diploma mechanical haika automobile fire ni go ITI khlaijak ngi tongnai rong ke apply khlagi manai te regular class 12 pass khlaijak ngi tongnai rok apply khlagi manai o post no apply khaigani bage inke license rok no jangnai hangke valid heavy vehicle license driving license te valid medium vehicle license issue at least 1 year before the date of advertisement inke no driving license rok tongwani kokborok sajangmani o jagangke omno chalaburi so apply khaigani manai o post no apply khaigani bage inke padite next update no sangnai nalai fisinai asuk naililia inke written test ni bagi to sanga sangnai gani nanglia brok to nirok description no ne joto check hagi nirok naimage haini bage nirok nang to information chimi sirogani phaimani last date qualification chimi nirok nang sagani phaimani je katal kongke je thangnai video nugnai rongke to saimang khana aban pari sungte update next no nalai fignai te kaisa notification UPSC ni bukhak deke notification omno apply khaigani bage date dog extend khlai rojala ha angke tabo boni last date dog no chung date dog no nirok omno apply khaigani bage simple graduation pass khlaijak ngi tongke nirok IAS haikeba IPS omhai post ni go thangai manai te boni last date extend khlaijak mani ingke 21 jora tongmani omno date extend khlaigai sorry 11 February 2025 jora tongmani 21 jora date extend khlagi rojala ngini rok omno to thangnain video ko nugui makhana nge tabo ni rok je apply khaya ko rongke khaiga ni interest tongnai rongke apply khlagi manai simple graduation pass khlaijak ngi tongnai rok apply khlagi manai te pari next update na lefinai omong gate kaisa next update gramin dak sebok GDS class 10 pass haikaba schedule ngke January season ni bagai notification okhormani class 10 pass ngi tongnai rok percentage ni bising tuike selection khlaijangnai merit list khlaijangnai jeni percentage kwang bono post no job no manai nge jeni 90 haikaba 99 om hairongke nirok ni job magani bagai chance tongo nirok exam royagui ne direct merit list so sopainai omno registration online ti khaigani bagai 10 February 2025 ni siming start khlaijak ha angke te March ni 325 jora apply khlagi manai online te angke te edit doc ni oni saya rok tong hangke edit khaigani bagai 6 March 2025 ni siming 8 March 2025 jora correction rok khlagi manai angke omno ta asuk sagani nangya joto ni saimage bosor burung na omhaige phagi tongmani bagai angke nironi percentage ni hisabai selection khlaijangnai post ni bumurongka ABPM te BPM omhai post ni bagai apply khlagi manai angke
simple class 10 pass ngai tongnai rok je kono board ni ngai tongnai rok apply khlai manai salary rong ke BPM ni go 12000 is meaning 29380 rupees jora salary sogoi nai te ABPM dak sebok ni go ke 10000 is meaning start khlai jangnai haige 24470 jora salary tongnai age inka 18 years is meaning maximum 40 years jora te relaxation 5 years nge 45 years jora nge apply khlai manai nge pari te next update on alifinai Amagate kaisa notification CSIR Central Drug Research Institute ni bakak ke notification amno apply kagani last date inka 10 March 2025 ni 5:30 PM jora apply khlagi mana te written exam maronai pe proficiency test ma khlai rojanai exam rogoine amno qualify ma khainai haike selection khlai janai salary inka 63200 jora salary tongnai post nebo mungrok go sangnai leni tabo qualification 10 pass 12 pass ngai tongnai rong ke apply khlagi manai te typing computer ni go tongani nangnai 35 word per minute english haika ba hindi ni go onke 30 word per minute ma karonai je test ni go tangni oni typing ni group unke C non gazetted tongnai level 4 tongnai salary unke 81100 jora class 12 pass stenographer ni go Inke jetabo secretary junior secretary assistant ni gongke level 6 level inke 2 ni tongnai 63000 jora salary rok approx tongnai inke bone age rongke 27 jora apply khlagi manai te junior secretary assistant ni gongke 28 year jora te relaxation 5 years inke te age ngai Kini rokom na apply kagani bagi between discussion link ro bunugui manai te notification bunugui manai apply kagani bagi direct link go hangke apply kai changnai page sogui manai ni rokom na written exam rogani bagi question total 20 question ni tongnai 12 pass ngai tongnai ro apply kagi manai om haike khlai jangnai 2 hours 30 minute ni duration time tongnai omongke pass ni go je paper 1 ni gongke haige phainai te paper 2 ni gongke 100 mark ni te maximum 200 ni correct answer rok haige question answer rok phainai mane tabo 100 question ni te maximum mark ke 200 mark ni haige kaisa 2 mark ke phainai te or jaga negative mark rok bogrei nge belai ken kaha hani bage nirok je interest tonai apply khlagi manai te o jaga part 2 ni gongke 50 general awareness ni gongke 50 question te 150 mark ni ngke te english language ni gongke 50 question te 150 mark ni tongnai or jangke negative mark rok bo tongnai paper 2 ongke ngke boni syllabus roni rok bidun discussion check khagi nelidi no hage porgani sugida ngnai nok check khagi nai hangke ngke noni timeline omone je apply kagani bagai nironi date dok saimia ngai tongnai rok apply kagani bagai ngene rono sudu ang time ni te qualification ni om hairok ni sagai notification simi rogani hi phaimani si nirono full notification om haige sagango sawi pai jagba tabok notification full ke salia hani bagai apa sini rono full ke sawi ro ha tani hongke je katal video naini tongnai rok ke saimia kongai mago hi are te next update on alifinai te kaisa job notification the Indian Navy ni bakak te ke notification te kaisa sokai phimani omono post no apply kagani bagai executive branch post ni go apply khainai inke qualification busung nanai BE haike BTech je kono 60% om haini ni roni BE BTech ni go 60% mark ngi tongnai rok apply khlagi manai eligible ngai post no apply kagani bagai te 18 ke 2 January 2021 ni siming 2006 ni July 1 jora apply khlagi manai eligible ngai je age ni go ngke tabo pilot ni go ngke BE BTech 60% mark ngani nangnai te class 12 ni go class 10 12 ni go 60% mark bu ngani nangnai te naval air operation officers ni go ngke same ne bohai ni tongnai qualification te air traffic controller haikaba ATC go ngke qualification BE BTech discipline chepano om haikene same qualification tongnai
vacancy हिंखे pilot निगो 26 naval air operation officer निगो हिंखे 22 vacancy चला बोरै जतो apply खाइगे मानाय age हिंखे 2002 नि सिमिं 2007 जरा apply खाइगे मानाय जे air traffic controller निगो qualification तो सेम ने हिंखे vacancy हिंखे 18 जना चला बोरै apply खाइगे मानाय 2001 नि सिमिं 2005 जरा ते logistic निगो हिंखे BE BTech qualification ते MBA khlaijak ngi tongnai rok first division manai rok हिंखे apply खाइ मानाय ते BSc BCom BSc IT amai rok khlai manai total vacancy 28 jona chala borai apply khagi manai 2001 ni siming 2006 jora apply khagi manai ke qualification to nirok amno saima khna ge tungte asung nai lelia post ni bo nirok video belai long nirok bo akai jagai ni sele jagai ni tongbai khna haini bagai te next update rok no phari singnai nale pisinai nirok no ang notification video kaisa kono joto notification roi rogu tani hongke nirok ni subida ni bagai nirok bo kaisa video no nirok ni joto information rok hamangai tongana bagai hingke te nirok om haike saimani tonglai di kaisa video no nongma bai haini bagai nirok no marogu tabo hingke teacher recruitment board of TRBT ni bukhakte ke notification or jaga post ni go apply khaina hingke je thangnayo school librarian ni go post no go apply khainai rok hingke boni result rok sarogui rojak je test ronai rok om haini result rok nirok login khagi manai TRBT ni result website o hagai reporting time o je or jaga go sajangmani je selection ngai rok bono tabok ni rok ni roll number wise ke o jaga tongnai rok hingke je roll number or jaga ni tongnai rok borok thangai malai nai te je apply khaigai selection ungjak rok exam rok selection ngai rok hingke 4 March 2025 ni apro thangai malai nai office address hingke 6 sabobon o thangai TRBT ni je 6 sabobon office lane agartala go tongmani go thangai malai nai hingke te 5 March 2025 jora je ST rok 80 ni siming 96 ST rok apro thangai malai ne office thangai hingke ni document rok matama matlang nai hingke ni admit card rok matlang nai acknowledgement slip rok te STPRTC om herok to document rok tlangai mathang nai hingke pari te next update rok no pari singnai nele fisinai te kaisa job notification TRBT ni bukhakte ke notification hai chogai phimani online te apply khaigani bagai 7 March 2025 ni 4 PM ni siming start khlaijangnai special educator post ni hingke last date hingke 17 March 2025 ni 4 PM jora online te apply khaigani bagai poni last date je Tripura ni permanent resident Tripura tongui tongnai rongke eligible ngai post na apply khaigani bagai TRBT ni tei qualification rok phai jingnai nailai on post ni hingke special educator hingke special educator ni go UR ni go 28 jona vacancy te SC ni go 30 ST ni go 54 total vacancy 112 qualification 50% mark either graduation or post graduation BA special education je tabong nadi 50% mark ngi tongnai ro graduation no haikaba post graduation no B.Ed ni tongani nanai special education no haike opos no apply khalagi manai te relaxation to 5 years 5 ni relaxation 5% tongnai ST roni bagai ge 45 mark je graduation o khlaijak ngi tongnai rok bo apply khagi manai age inge 18 years ni siming 40 years jora te 45 years jora anke 45 years jora apply khlagi manai age count khlaijanai 10 February 2025 ni siming age count khlaijanai salary inge 20,475 rupees fixed salary tongnai level inge 9 tongnai okay essential qualification rok toni ono sai ha anke taboni rok online te apply khaigani bagai boni process rok sure tolago rojak tongo inge ni rok afron siming apply khagi manai je
qualification match ngi tongnai rok nirok download khai nailedi video description joto check khai nailedi admit card download khai ni bagai hinkhe apply khai paimani pore tabo nirok final submit dok khlai paimani pore fee rok payment kai fee ni last date hinkhe 19 March 2025 ni 4 PM jora te admit card nokharnai 2 June 2025 ni 4 PM jora ni siming 13 June 2025 jora admit card download khlaijaknai afro asungni bisingo ma khlainai te inge date inge test inge exam inge 22 June 2025 o exam cholenai time rok inge 12 ni 12 ta ni siming 2 ta 30 jora test inge 0 agartala or jaga agartala gono exam ungnai haike exam rok cholenai inge pari ten next update rok nai leginai moni rok na short ke sagi rok mani nirok exam ni fee inge 200 ST rok ni bagai te UR rok ni bagai inge 300 rupees ke maronai je B.Ed khlaijak rok simino emno apply khlai manai eligible ngai opus na apply khai ni bagai mane TRBT ni no apply khai ni bagai pari ten next update nai lefinai notification joto no roi romani bagai video kisa long oi tanga short ke safane omangke Tripura High Court ni bakhak tike je driver post ni go je thangnai apply khaini rok 23 February 2025 ni Sunday ni 11 ta somoy ni siming ekta jora afro women's college go driver ni exam rok cholenai ke admit card ni rok download khaya korong ke khagi na laidi Tripura High Court ni website ni rok login khaige nironi je ID password tongmani by login khagi ni rok admit card download khagi exam maronai কেমন নিরনি নোটিফিকেশন পারিতে নেক্সট আপডেট নাইলে ফিনাই যে এলিজিবল ক্যান্ডিডেট দনে বাগैबो बुमुं रय रजाक दंगो नि रक भिडियो डिस्क्रिप्शन नि रक नगै मानाय ते रेजिस्ट्रेशन नम्बर रक ते बुमुं रक एड्रेस रक जतो रजाक दंगो कैटेगरी रक रजाक दंगो फर्स्ट नम्बर दंगो शंकर देबरमा अमंका बने बुमुं अम हाइके नि रक चेक खागि नाय माने नि बुमुं दंगो देखरि दम हाइके जतो चेक खागि नाय लेदि भिडियो डिस्क्रिप्शन नक चेक खागि नाय माने हाइके जेनि रनि बुमुं तंग हांके वुमेन्स कॉलेज एग्जाम चलेनाय आफ्रो इंगे जे डेट तंग मानिगो इंगे नि रक एडमिट कार्ड डाउनलोड खागि नाय लेदि आफ्रो नि रक नगै मानाय इंगे पारि जों ते नेक्स्ट अपडेट इन जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड नि बखाक्तिके नोटिफिकेशन ते कैसे सफाइफि माने अमनो पोस्ट ना अप्लाई खागि बागै क्लास 10 पास ungajak ungै तंगनाय रक अप्लाई खागि माने ते क्लास 12 पास अस फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ्स तंगनाय रक बो अप्लाई खागि माने ओ पोस्ट ना अप्लाई खागि बागै नाबिक जनरल ड्यूटी नि गंके 12 पास ungनाय ते मैथमेटिक्स फिजिक्स नि सब्जेक्ट तंगनाय रक के अप्लाई खागि माने ओ पोस्ट ना अप्लाई खागि बागै इंगे ते कैसे अंके नाबिक डोमेस्टिक ब्रांच नि 12 पास सिंपल ग्रेजुएशन सिंपल क्लास 10 पास ungajak ungै तंगनाय रक के अप्लाई खागि माने age इंके 18 years सिंग 22 years जराते रिलैक्सेशन 5 years तंगनाय हाइके अप्लाई खागि माने इंके त्रिपुरा नि ungै तंगनाय रक आगरतला गनि एग्जाम ungनाय वाना थाइकरि नि रक आगरतला गनि एग्जाम मारनाय इंके पारि ते नेक्स्ट अपडेट नायले फिनाय भिडियो बेले लंगै थांगा इंके बने लास्ट डेट नस पारि जों इम्पोर्टेन्ट नायले फिनाय इम्पोर्टेन्ट किसान रावनो साजायाखो बने लास्ट डेट इंके 25 February 2025 जरा लास्ट डेट बने लास्ट डेट इंके पारि ते नेक्स्ट अपडेट नायले फिनाय अमंगा ते कैसे नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नि बखाक्तिके जूनियर कोर्ट असिस्टेंट पोस्ट नि तलांगजांनाय ग्रुप बी नॉन गेजेटेड लेवल इंके 6 35,000 सैलरी नि सिमिंग 72,440 रुपीस जरा सैलरी तंगनाय ते ग्रेड पे रक तंगनाय क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री जेकुनु बोर्ड हाइकबा जेकुनु यूनिवर्सिटी नि तै सिंपल ग्रेजुएशन khlaijak ngai tongnai rok apply खागि मानाय और जगह गनि रनि LLB हाइबा लॉ नि डिग्री जेकुनु नाजाक ngai tongnai rok के apply खाइ मानाय हिवा सगा नांगया सिंपल ग्रेजुएशन khlaijak ngai tongnai rok apply खागि मानाय तै ननि लगे लगे 35 word per minute English typing rok computer ni go tongani nangnai हाइके नि रक apply तो खागि मानाय जेरो टाइपिंग नि हम हाइके टेस्ट रक नाजांनाय apply खागनि बगे एज लिमिट इंखा 18 years नि सिमिंग 30 years जरा ते रिलैक्सेशन 5 years जरा ते एज काउंट khlaijangनाय 8 March 2025 नि सिमिंग का एज काउंट khlaijangनाय एग्जाम उंनाय ऑब्जेक्टिव टाइप के इंग्लिश बाय एग्जाम आरोनाय इनके
जों बहायना जों नायलाया बादि जे नेक्स्ट आपडेट आव नाफोरनि नायलायनायनि बनि लास्ट डेट इनके 8 मार्च 2025 नि 11टा 55 जरा एप्लाई खाइगे माने ऑनलाइन तै अमनो एप्लाई खाइगानि चेंगलाहा 5 फेब्रुवारी 2025 नि 10टा समयनि सिमिं स्टार्ट खाइजा इनके निरक एप्लाई खाइगानि बागै ऑनलाइन तै एप्लाई फी इनके 250 रुपीस ऑनलाइन तै एप्लाई खाइगानि बागै फी मारनाय इनके निरक आइके एप्लाई खाइगे माने एग्जाम सेंटर आगरतलागो नंनाय निरक नागिनाय लेदि जे त्रिपुरानि अंगै तंनाय रो एप्लाई खाइनि रो इनके आगरतलागो एग्जाम मारनाय निरक नुगै माखाना 27 नंबर रो त्रिपुरानि इंगे आगरतलागो एग्जाम मारनाय फाइते नेक्स्ट अपडेट नालिफिनाय अमंका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नि बखाक्ते के सफायमानि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट बेलोनियानि तै नोटिफिकेशन सफायमानि ओ पोस्ट निबो मंखा रिसेप्शनिस्ट काम डाटा एंट्री ऑपरेटर खरकसा वैकेंसी 15,000 पर मंथ सैलरी क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन अंगै तंनाय एप्लाई खाइगे मानाय ते निरने रिटेन कम्युनिकेशन स्किल ऑफ तंगानि नांनाय ते वर्ड एंड डाटा प्रोसेसिंग एबिलिटीज data abilities to work on telecommunication system, telephones, fax machine, switchboard, etc. Omhaini knowledge tongani nangnai. Proficiency with good typing speed tongani nangnai. Haike salary inke 15,000 rojangnai. Inke nirok apply khaigani bagai office thangai apply khalagi di 28 February 2025 jora nirok apply khaigi manai. Offline thangai apply ma khainai Bilonia tabuk Bilonia district legal service authority hi je district court tongmani or jago thangai apply ma khainai offline inge application format rok nirok office thangai malai ginai haike nirok apply khaigi manai application format rok nirok thangai ni malai ginai inge nirok apply khaigani bagai nirok comment khaigani nangya khanai tani honke nirok busigina rokdi apply khaigani bagai jeni Belonia district court thangai ma malai nai haike application form rok thangai magai nirok or jagan thangai manai haike apply khlagi manai simple graduation pass khlaijak ngi tongnai apply khai manai data entry post ni bagai koroksa vacancy ge parite next update na lifinai bahai selection khlaijana inge nironi interview ni bisingti ke selection khlaijana mo parite next update na lifinai tabo join Indian Army ni bukhakte ke notification omono apply khaigani bagai sudu NCC special entry amongke NCC khlaijak roksimine apply khlagi manai officer level ni unmarried chala borai kajia kho ngi tongnai rok simine apply khaigi manai graduation khlaijak ke apply khaigi manai 50% mark graduation khlaijak ngani nangnai te nirone NCC BC nke eligible ngai age inke 19 years ni siming 25 years jora age count khlaijangnai 1 July 2025 jora asing ni siming count khlaijangnai ingete relaxation to tongnai ne selection process rongke medical test omhai rokbo khlaijangnai te joining letter olo haikam hai to sagani nanglia inke mo officer level ni je khaigan interest tongnai rone khaigan interest tong hangke ni rone NCC certificate tong hangke te graduation khlaijak ngi tong hangke apply khlagi manai inke written test rok te omhai physical test rok tomaro nai ne inke parite next update no sing final lesinai sing daily update notification naile mani tabo important update notification no sing nagi nele nai inke ni rok video no soya gai nale tongdi skip ta khaidi skip khai hangke ni rok ne nangmani rok nugya rok ngai mag nirone bagai je daily update dot jeng naile mani omhai no jeng tabo naile nei advertisement for contractual basis contractual engagement omongka je Tripura go job telangjang mani contractual basis ke oro walk-in interview ke telangjang nai contractual basis post ni night guard post ni bongke night guard korok nai vacancy 18 years ne 50 years jora te 5 year relaxation rok telang asung jora khlajang nai inke omongke school ni tui telangjang nai qualification 8 pass ngani nangnai government recognized school wngjak nai rok
nirokni class 8 pass hinkhe tei salary per month 6,000 per month salary rojangnai temporary amono nirokni interview ni bisingtwi ke contractual basis ke tlangjangnai. The interested candidate who are eligible may apply along with all necessary documents. Office tabuni rone 17 February 2025 ni siming 22 February 2025 jora je holiday bad rogoi apro apply khaigi manai 17 ni siming start khlaijak laha apply khaigani bagai document rok submit khaigani bagai office thangai document submit ma khlainai je school thangai boni date interview unke 28 February 2025 ni 11 am ni siming start khlaijangnai Sukonta Academy English Medium High Secondary School Nalgoria Rani Bazar West Tripura oro jaga ni boni location school address unke ei oro jaga go no thangai nirok apply ma khaginai ari te next update on alinai nirok ni document ok joto tlangai thanglai di hage apply khaigani bagai te next update finally pisnai ama bote kaisa hai ni notification school ni bakhak ke sopapi mane advertisement notification ke principal of the Gorji Bazar High Secondary School Government CBSE affiliated Vidyajyoti School invites application for hiring of gatekeeper of 1 gatekeeper ni bagai telangjangnai amongke Vidyajyoti tabungnai di Gorji Bazar High Secondary School ni bakhak ke telangjangnai government school CBSE by chalokjak Vidyajyoti School oro jago gatekeeper ni post ni khoroksa contractual basis ke telangjangnai per month ke salary 5000 taka ke rojangnai eligible criteria rok ke qualification 8 pass you are ni gongke te SC ST roni bagai hinke 5 class 5 pass ngai tongnai rongke apply khlagi manai inke age unke 18 years ni sing 50 years ora te 5 year relaxation rok bo tongnai inke te nironi document rok joto langi ma thangnai ST inke SC ST PRTC hairok matlangnai te birth certificate proof matlangnai educational qualification certificate matlangnai xerox copy of ration card matlangnai xerox copy of Aadhaar card matlangnai hamai ke document rok matlangnai te photo rok matlangnai interview rok ke naidi the interview will be conducted on 4 March 2025 at 10:30 am venue unke Gorji Bazar High Secondary School Udaipur Komoti Tripura Gorji School nigo thangai interview maronai afro mungkin school ni bumung toni rok sagai mangkana Gorji tabo Gorji Bazar High Secondary School oro jaga ko thangai apply ma khainai interview bo oro jaga ko nai interview unke 4 March 2025 ni 10:30 am ni Gorji Bazar High Secondary School Udaipur Komoti Tripura oro jaga thangai interview rok nachangnai oro jaga thangai apply ma khainai te interview bo oro ne ngai apply khaigani bagai niro document joto telangi thangdi eke interview rok rogi manai te next update alifinai Government of Tripura Office of the Principal te kaisa notification hai ni contractual basis ke telangjangnai tinene update on notification belai khani important hai ni bagai ni rok video no paithak jorana laidi soyagai geni rone nangmani rok nugui manai application along with necessary testimonial invited from bona fide resident of Tripura for a walk-in interview to be held on 24 February 2025 at 2 p.m. Walk-in interview telangjangnai 24 February 2025 ni 2 p.m. go telangjangnai contractual basis ke telangjangnai amongka Khwai Government Girls High Secondary School a Vidyajyoti School affiliated to CBSE oroni bukhakti ke telangjangnai geni ro oro jaga no apply bu ma khainai te interview bo oro ne maronai 24 February 2025 ni 2 p.m. jora inke tabo per month salary dino class kaisa go 200 taka ke rojangnai 30 ta class ma khlainai maso je interest tonai roni rok walk-in interview 24 February go rogi manai Khwai Government Girls High Secondary School Vidyajyoti School affiliated to CBSE oro jaga thangai apply ma khainai document nangmani rok self attested copy xerox copy rok matlangnai birth certificate madhyamik admit card matlangnai
madhyamik marksheet matlangnai class 12 ni marksheet matlangnai degree haikaba diploma certificate tongwi tongnai rok apply document matlangnai PRTC matlangnai haike document rok matlangnai te photo rok bo nangnai photocopy rok bo tlangi mathangnai hingke mongkha nirokni document nangmani tei nirokni apply khaigani bagwi gepari next update nalifinai tei singko nirokno samani district legal service authority south Tripura district beloniani tei ke notification sokaimani hi short notification tei singro angke nirokno full ke sairomani tabong ke short notification receptionist kam data entry operator koroksa vacancy tei salary ingke 15,000 hingke nirokno samani tei singro get singbono nalilia pari next update nalifisinai schedule for verification of document for the various posts amongka Sofed ni bukhak tei ke je thangnayo apply khaini rok ni rok interview rogui manai nirok omono verification khlaiya angke interview rok rogui maya khanai haikaba exam rok rogui maya khanai haini bagui nirok verification khaigani bagui belai ke dorkar Sofed ni bukhak tei je apply khaini rok ke jotono verification ma khlaigo haini bagui nirok without verification khlaila hangke accept rok khlaijaya khanai haini kokborok sajangmani tabok notification no ingke jeng bono kisanai nilinai this is for general information to all the candidates apply for the following posts are requested to get their original document verified as per the following schedule in the office of the undersigned. It may also be noted that without such verification no candidate will be allowed to appear for aptitude test interview to be scheduled later on. Again, nirok verification khayangui tong hangke exam basok maya khanai te interview bo maroya khanai haini bagui nirok verification khaigani bagui belai ke dorkar post ni bumung rong kha computer operator under College of Veterinary Science and Animal Husbandry oro jago item number angke 6 office support staff post ni no apply khaini rong ke item number 8 boni date ingke 25 February 2025 post ni rok ingke amo joto apply khaini rok ni bagai office assistant ingke je office assistant ni rok department o khaimani IGDC project ni antaro hi je apply khailemani rok no ingke item number 3 hairok ke ni rok ni token number man khna e post ni bagai apply khaini rok ingke 27 February 2025 o nirok mama lainai jaga thaingkha venue of time ke Sofed headquarter ITI road Indranagar Agartala near Gomoti Diary Agartala Tripura pin number ke 799006 somoy ingkha 10 ta ni siming 5 ta jora somoy tongnai joto je oro post ni apply khainai rongke jaga thai kaisa gono maro yinai mama lagini verification ma khlainai nironi document joto tlangai ma thangnai original document tei apply khaimani nironi fee Google Pay tei fee khaima payment khaimani rokno bo tlangai ma thangnai bongke belai khe nangkö haini bagi bono bo ma tlangnai tei data entry operator under ke nirok apply khaimani under ke IGM hospital ni go je apply khainai rok data entry post ni go apply khainai rok ke 28 February 2025 o verification ma khlainai o jaga thayo ne Sofed ni headquarter ro ne thangi ma khlainai tei MTS post haikaba multitasking staff ni go apply khainai fisheries department ni go je khainai rok ke item number ni rok ma khna 4 ni go enke March 1 tarik 2025 ni ko thangai ne verification ma khlainai tei computer operator under department ke agriculture and farmer welfare department ni go je department ni ko post ni go apply khainai ro computer operator ni ko khainai ro je department ni ke agriculture department ni ko khainai ro ke 3 March 2025 o maroi ginai mama laginai document verification khaima khaigine office assistant under ke TESIS item number ke 4 bobo post na apply khaige department ke post department ko khaini ro ke 4 haike 5 March 2025 afro verification ma khlaigine Sofed headquarter ni go thangai ge niro khaya ko ke khlagi di khaiga ni je ke pane dorkar niro out time on thangai ma laigine o time ni bara ko thangai ma laila hangke accept ro khlaijaya khanai haini bage niro
khaigani dorkar nirokni friends no je masa share khailai di je apply khaijak ongui tongnai rok khaya khongui tong hangke rolo reject ngnai tei application form fill up khaimani rokbo reject rok khlairui rojaknai nirok exam ma aso yakhanai tei interview rok maro yakhanai haini bagai nirokni friends no Simon Rodi borokbo apply khaijak ongui tongnai rok miss thangyana tei paite next subject no nalifnai amongka walk-in interview. Program for walk-in interview is scheduled to be held on 21st February 2025 for filling up of vacant posts of Angwanwadi worker and Angwanwadi helper. Different Angwanwadi worker, various GB, BC, Ambassa are developed under Ambassa ICDS project Dolai Tripura on purely no work no honorarium basis. Among kanadi walk-in interview tuike langjangnai Angwanwadi worker tei Angwanwadi helper roni bagai ingke Ambassa are the block ni je area ko tonghui tongnai rok nirok ICDS project Dolai Tripura ko thangai apply khagi manai ingke nirokni Angwanwadi worker ko je naitugui tongnai rok ingke bobo block ni tei interview maronai ingke naidi Ambassa are the block ni 21st February 2025 o Angwanwadi worker ni bagai apro interview rogui manai time wngkha 10:30 am ni siming 1 pm jora office jaga thai wngkha office of the CDPO Ambassa token serial number 1234567 jora tongnai tei Ambassa are the block 21st February 2025 ni Angwanwadi helper ni ko je post no apply khainai rok ke 1 pm ni siming 1:30 pm jora time tongnai office of the CDPO Ambassa 1 ni siming 2 jora token number je serial number tongui tongnai rok afro thangai interview marogine kini oni document matamo nangnai inkena di at the time of interview all candidates are required to produce educational qualification certificate marital status proof age proof address proof ration card Aadhaar card ROR citizen certificate PRTC disability certificate caste certificate etc. original certificate testimonial gena de nironi document ongkha qualification certificate te nironi kaijangmani certificate kaijak ngi tong hangke omhai certificate obo matlangnai proof ni bagai te age proof matlangnai nironi madhyamik admit card haikeba birth certificate te address proof matlangnai PRTC haikeba jekuno address proof notlangi thangmaga ST rok matlangi thangmaga te ration card matlangnai Aadhaar card matlangnai ROR matlangnai citizen certificate engke nironi ST certificate pantlangi thangmaga te PRTC te disability ta khora kom papa nangi tong hangke disability certificate matlangnai lokobonia certificate tongnai rongke te caste certificate engke nironi ST certificate engke tebo nironi original document rokbo tlangi mathangnai te reporting time engke 9:30 am ni siming chengjangnai te second season engke 12 ni siming sengjak finai haike nironi interview rokbo chengjangnai omongkha contractual basis ke tlangjak mani samungkhai ke manai samungkhai engke rangmai yakhanai engke nirok bujibai khana hinkha khaige nono kahangke clear ke samani bagai ephadite next subject no nali finai extension of time for online application of Tripura joint entrance examination omongkha nironi je student roni bagai joint entrance ronai TBJE ni entrance ronai rongke online te apply khainai rok ni date extend khlagi rojak phila hangke taboni rok date extend khlaijak taboni rok je apply khaigi maya khongi tongnai rok te oisa apply khaigi manai boni date rok baregui rojak la hangke padi jang bono pore gui nalinai Tripura Board of Joint Entrance Examination এর পক্ষ থেকে জানানো যাচ্ছে যে বোর্ডের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিক্যাল ভেটেরিনারি ফিশারি এগ্রিকালচার ও প্যারামেডিক্যাল ইত্যাদি কোর্সের ভর্তি হওয়ার জন্য বোর্ড পরিচালিত ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা 2025 এ বসার জন্য অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন এর সময়সীমা বাড়িয়ে 24 ফেব্রুয়ারি 2025 পর্যন্ত 25 ফেব্রুয়ারি 2025 করা হলো মানে 2024 ফেব্রুয়ারি 2025 জোড়া ডেট বারেগৈ রজাগলাহা এনকে তাবো যে সব ছাত্রছাত্রী এখনো পর্যন্ত অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে পারেনি তারা 24 ফেব্রুয়ারি 2025 এর মধ্যে
প্রয়োজনীয় নথিপত্রাদি সহ বুথের ওয়েবসাইটে থেকে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে পারেন কিন্তু অনলাইনতে এপ্লাই খাইগেনি বাগै বরनि वेबसाइटआव টিভিজেनि वेबसाइटआव हागै एप्लाइ खाइगै माखौ 24 फेब्रुआरी जरा एप्लाइ खाइगै माने ते नेक्स्ट आपदेन नालाय फिनाय विशेष विज्ञप्ति ते कैसे नोटिफिकेशन 2025-26 ইং শিক্ষাবর্ষে ত্রিপুরা স্পোর্ট স্কুল ইংরেজি মাধ্যম বাদারঘাট এবং পানিসাগরে চতুর্থ শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই উপলব্ধে সারা রাজ্যের 8টি জেলা প্রতিটি ব্লক নগর পঞ্চায়েত পুরসভা ও আগরতলা পৌর নিগম এ আগামী 28 ফেব্রুয়ারি থেকে 5 মার্চ 2025 পর্যন্ত ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী ত্রিপুরা স্পোর্ট স্কুল ভর্তি হতে ইচ্ছুক নিজ নিজ জেলা এবং মহকুমা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের নিকট যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ইনকে নাইদি 2025-26 ni tei je tabok badarghat ni tei tabok sport ni tei admission nagani hi wansokgui tongnai rok joto district ni tei ne jani block go thangai joto block ni ne apply khaigi manai nirok admission nagai manai ke mongka sport admission ni bagai tarik ke और जगह रोजा करिके जन्म तारीख के तब 31 मार्च 2000 अमतो ननि डेट काउंट khlaijak mani boni जन्म तारीख ro इनके बनि फुल नोटिफिकेशन तो और जगह रोजा करिके हापने ननो सुदो साख्लाइजak mani 28 फेब्रुआरी जरानि सिमिं 5 मार्च जरा 2025 नि आसुक जरा को थांगै निरो एप्लाई मा खलागिने हाइकबा एडमिशन नागै मानाय निरोनि जानि जे स्पोर्ट तंगै जे स्पोर्ट नि ऑफिस तंगमानि हम हाइनि को थांगै एडमिशन रक नागानि बागै साख्लाइजak mani पारि ते नेक्स्ट आपदेन नालि फिनाय इनके ताबोके पार्ट टाइम जॉब जे আগরতলা एरिया रो जे जॉब खाइगानि हिमा सगै तंनाय र प्राइवेट जॉब नो नाइतुगै तंनाय रनि बागै नोटिफिकेशन जॉब वैकेंसी wanted accountant with tally and salesperson for reputed automotive dealer home amongka accountant ni post ni haikeba tally post ni go apply khaigani wansongui tongnai rok ke post ni go apply khaigi manai accountant te tally hai sales ni go je knowledge tongnai rok ke nirok o post no apply khaigi manai mane accountant tally ni go makhlainai ke contact khlaidi je khayan interest tongnai rok 9774055762 contact khlaidi hake nirok mangi manai te next update haline job vacancy বেগ বাজারে লোক নিয়োগ করা হবে ইচ্ছুক প্রার্থীরা বায়োডাটা নিয়ে যোগাযোগ করুন হকার কর্নার রোড আগরতলা বেগ বাজার বরক তেলাংজাগै दंगो माने निरने पार्ट टाइम जॉब खेत लांजांनाय निरक और जागाखौ प्राइवेट जॉब खलागि मानाय जे खागेनि इंटरेस्ट दंनाय रंके निरनि बायोडाटा तेलांगै थांदि हाइके हकार कॉर्नर रोड थांगै मालागि नाय हाइके एप्लाई खलागि मानाय contact number angka 9774001804 contact khlaidi te kaisa angke land number 038123819650 contact khlaidi haike nirok krwngdi boni browai malaigai nirok apply khlagi manai te next naline job vacancy একটি authorized service center এর জন্য অফিস বয় গার্লস চাই বয় বা গার্লস চাই বয়স 30 বছরের মধ্যে বেতন আলোচনা দিন অতি সত্বর যোগাযোগ করুন দৈনিক সংবাদ বক্স নাম্বার 176 কেনাইদি কাইসা অথরাইজ সার্ভিস সেন্টার অফিস বয় তেলাংজানাय তে গার্লস বো তেলাংজাनाय সালাब्रै তেলাংজাनाय বয়স संखे 30 বছরनि बिसिंगंगनि नांनाय बेतन रक प्रवाय सालागि थिखागि मानाय जे खायन इंटरेस्ट दंनाय रक कन्टेक्ट खालायदि 7005354117 कन्टेक्ट खालायदि ते नेक्स्ट अपडेट नायलायनाय गौरिया एकाडेमी मॉडल काफ्रो अमरपुर कमती त्रिपुरा नि बखाक्तिके नोटिफिकेशन अमंका गौरिया एकाडेमी नि तयै ओ स्कूल नि बखाक्तिके नोटिफिकेशन रक जे खायगानि संगै तंनाय रंके
krwngdi khlai manai bono bwsung nailene. An English medium co-educational residential school invites application for deploying purely temporary post of assistant teacher 6 posts. 6 jana post assistant teacher ni teilang janai qualification postgraduate with B.Ed should be from NCTE approved college to teach CBSE curriculum Hindi, English, Mathematics, Physics and Chemistry. Okay, na din ni post graduation khlaijak ngani nangnai qualification ngke tei boni loge B.Ed bo khlaijak ngani nangnai NCTE approved ngi tong hangke eligible ngai B.Ed ni go. Ingke tei ni rok ni phwrwngga ni bagai CBSE ni knowledge tongani nangnai subject rongka Hindi, English, Mathematics, Physics and Chemistry subject ni go ma phwrwngnai. Hostel teacher ni bagai bo tongnai vacancy post ngka 3 boys hostel warden ni go khoroksa qualification graduation from any recognized university amongka joto khlai manai qualification ni bagai nironi simple graduation khlaijak ngai tongnai rok bo apply khai manai. Fluently in English and Hindi with computer knowledge is essential. Nironi English hai keba Hindi ni kok samagani nangnai tei computer knowledge bo tongani nangnai. Last date ngka omono apply khaigani bagai 28 February 2025 bo boni last date asuk jora tongnai. Interview will be held on 2nd March 2025. Interview rok telangjangnai 2nd March 2025 bo interview nahorjangnai. Ingke ni rok saimang khana omono apply khaigani bagai tei boni jaga thaingkha Goria Academy Model Kafru Omorpur Gumoti Tripura oro jaga go thangai apply ma khaigi nai. Ingke je oroni area go tongoi tongnai rok to saimang khana ingke nirok thangai apply khaidi je interest tongnai rok tinina update asang sinai nirok channel by je phron krwngdi tonglai di haike ni nirok ni important update rok nugui manai je phron daily no haike nugui manai te nirok friends hono je maso share khailai di nirok no ang je phron site tugui tongo kaisa jaga ko notification nirok ni important rok ni bagai ingke nirok kaisa video naike na nirok thung naigani nangya khanai haini bagai nirok je phron naigen try khailai di te je maso share khailai di important o video ko nironi bagai tongi mage je job nai tugui tongnai roni bagai belaki help room kha hi kha khaige ingke video description on nirok joto check khagi nai ledi apply khagani link rok joto nugui manai ni apda singhnai joto na Hambai.